for now kwaya kadama nyewe jimukora je muri nange sijja mugamba ozo nkangize kola nkinchimidietinga sabo tukonkludinga bibitonde ebyo okay binene mubadde mwenna nga abantu era abantu bana bagenda basunga mwenna ekyo ekyabyo nanti ali ekyotukola kikola ki twogera very much nnyo naawe nti mbadde nkola naawe nti gwe wandaga ssente nti gwe wandaga ki you would have been so appreciative ula bulungi so saate kunteeka wansi nga bw'oyagala okukola kyokunninyirirako kunteeka wansi makiyu n'abantu bemwogera nabo baswala okyegera bulungi because they saw you abalala nga babegomba n'okubegomba okyegera bulungi naye engeri kwegamba engeri gye mweyisaamu arrogance yamwe gwotera okuga nti ndi arrogant naye ate oli arrogant kubanga bw'oba nti omusajja omukulu ng'ono akugambye nti meet someone oyogere naye I'm I call the producer Mr. Gadget Game Changer 2020 King of Analysis wetu tuyingira kuva ku Star TV Metro FM tuwatu wetuli so embera ya Brian White oba aka Chilomina Brian wa White Brian Foundation ayongedde kubanga esajjuka mu malu twagudde ku katambi akalaga nti Brian White ono angeri ya kubira Dr. Jose Chameleon wanga bawayamu yate kingo kwewunyisa mu mbeere Dr. Jose Chameleon akwatagana nnyo n'abaana bana bali ku podium abawala akuli omupya yakavaya ayaludise mu mawulire amanyikino nga Vivian Mutanda kugata ne mwana Stella ngero yokuba nti aboogera nnyo balina a lot of communication between them kugata ne Dr. Jose Chameleon so embere lukansoka nkuwa katambi kano oba odieno eyatambudde bwa saturations ya Dr. Jose Chameleon ng'ageza okuba nga attanya ali wamu jenne Wizo Manizo for Shizo kugata ne mwana Vivian ne Stella nga bawaya mu mbozi yakafujira so ndi wakanga kale kantuka omja kidolo kumacha kwantu bado desafuna bude bakubira na kila mmachaye yale kunyimira bintu byingi tinya ne mara ne mubuza bane bakira bali story kibacha bagamba kiba bakweta bana babanja na tukadera kujitsinye cyangwa bali bashimutse ne kujya ibu yasi dalishi cyo bana bashobora bari twafene bishyawo dada birukumu ndimani yanga babitegereza nemwe bali mugamba nga mutugambanye embuya wana mutugambanye embuya nali ndeyembula wali nafando mu bamanyi mpanga embuya nali ndeyembula nisanga yo mutala twanaawo kimanyanga kolota sibabi yali bitya tali kugira bulungi what will happen Radna tani no kuyinyulawo akubere basikale ngana muzeri olinda Baja bugwa chipana inenga maina imkaja kasi mugezi tumugeza inabo kadi nembuga namuga ndasi kansebetu mane wasije hapo anyenye demo tuwingi ko abindu nyedao ngao mali kwa mzee kwa nyinyi na yari nyenyulawo Yo da kuti da bera beka na bantu de la ola ndi sai right conclusion ni mwani bali one and first and foremost wala makazi wa seko tunajinga a lot of problems na hatuke wala na decide sisi ndio sasa ni ngo sio za ina interest banga ni mmoja wapi mfano kabisa sana ni kazi ya kinyambi yaje mfano ni sana ni bidda kiwanga bwe bono abantu baliba ko nedani analysis fana nyechedda ngamba all the sense kuyama reputation issue ya kule execution let's not to come back by chinya mu interest bad ni adimezi ni mlaka sasa ogena kolo kushaka na sima ni mwanzo manistera kwa wale stono tuno ni nyenye ngamba actually nami twabia no mo pia bebe ku Sasa atapige dance mulaje mulaje anaye mwana yo nagenda natika mbede kuvu bego yabingiza mfanya kasero yazipa ida kasero wamesopolita police bane nene nekali bego namba yala manya bikilo so what is the plan namba zikuru cha bena bora ni na bora ro kasi abendo ipo no mwana mama Vivian bado maneno ni hadi kuona Kadinali nyemera unani wewe bwana kile kwa langu mkono. Ila kuna unasikia ngombe. Ndio 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 sio na ngombe zikizina. Adinali kuna sasa kwa baba ngimre kwa kimi ya kwa. Ndio ndio sio nyamuno.
nemba lenga mujja wanagamba walokana akasajja ka Eddie yamukulagala right nagamba ka Eddie kati mwana yebo wita Eddie agwattebwa ntina kyenjala nemba nje munoonya nja mufuna anti kati byeno kola nenda kujja tuwogereko twogere nze naawe ezima kuba tudozowe forward yeah, kuba zeno very realistic amazwa yo yanga again sit down your women chona chitogere then what I look done your friends they need up again but talk to them yabaru kama give the go ahead yakera ni huwa kiaga again about tell me yakera nanga ba soke de banoni nemba katingira kutandika ati kuba ngada bazo daga sera manyiti wangandi kama ya kati bigenda buguze uyo mukubire omugale yakamubikinga obenga discuss na muntu kuya kitandikira basically kino kiri good nti ali first of all okutula kiki tegogera all the same for now kwaya gadama nyo waje mukola kiki demoli nange sijja mugamba although nkangize kuba nti kimidietinga that was concluding kitu kitone okay nyane mubadde mwenna ng'abantu era abantu bana abasunga bagenda basunga mwenna okitegera nekyo kyabyo nanti ali interested okukola kikola ki nti twogera very much nnyo mbeera eno subscribing ku channel yaffe tukwagala nnyo tukwebaza nnyo kubanga subscribinga ogibeerako ogikoonako so mu mbeera ensi yonna across all the world UAE, Abu Dhabi, Europe, South America, Canada, wantu wana tubebaza nnyo kubanga subscribinga tu channel yaffe enkola video so mu mbeera eno olunaku lwaleero twagudde ku katambi akalaga nti Brian White ono angeri gyakubire Dr. Ezekiel Mnewanga